Na Bula FM merkrake taletaki. Gonga elambasa Bula FM nambando na sere. Ando taleta kana borong na Bula FM nambando na sere su. Kau buat tu geraki au rebot tu nistima au ando taleta kana borong na Bula. Tolo bina Fiji Bula FM nambando esinga toka. Bula bina era roga Bula FM nambando atikonga. Bula FM nambando na sere. Ni sambula sai koyongona Vakaleleka ni nonda itutuku. Esandingi na presidente ni matanitu na lewe vitu merto lewe na yani na matambosi ni veindingi. Akadi baka ni kuo na buni lawa o aya Said Kayum na veindingi taki kasa vakayadora na presidente. Esana liu na matambosi o Chen Bunyang endona loya ka presidente bakadengu ni Fiji Law Society. Ortona lewena na matambosi o Professor VJ Naidu, James Soane, Jenny Sito, Larry Thomas, Father David Arms, K. Alisi Ndaurewa. Enona itabi na matambose merito raida na kena dhaka wakasabsaba na register. Erada buraka ena mata ni kuwa na tambana ni wainganga ni tambataka ni obisa vitsanga bulu na bunikau ka bakambauti ni marijuana. Tika na balabu ni buni kaongo ena tin kalima na fiti ka kune na wenga ngongo maindalay sese may tailebu. Era duruma yani na ubisa na nona itiko-tiko endo na biotini ni rauboli taka-tiko bakailo na marijuana. Ekere tiko turang ni ubisa o Rusia te tunrabu kina leo ni bunua menda buntuka na taka Kongo kebaka enda bakaidora tiko. Sabaka duruma tali ni kuwa na mini sitiri ni buli kina kaunde ni deonan rau ubana kor ni buli o kina kor ni buli muri buli na yoti ni wase ni sasaumi membaleta na nonro buli na luvenda. Sabaka duruma na mini sitiri ni kuwa rosa vulkan $2.2 milyon. Sabo be kenda na itumbu-tumbu menda bakarota kir baka binaka na luvenda kanda koti ireyani ki kor ni buli. Kinagito, esa bakaluto ko Ben Ryan elewe vitu na rosangul katol na dorbo erto bakaw kawyang ti Kongo. May na leo tin ka onongori nangay luto tale elewe ba merto nangay ibo na leo tin karua kana matataki kendayani. Esa dawe keri na Vakaleleka ni nonda itutuku ni te mo demanda. Taleta na Radio Fiji One na mwirani nonda kunua. Ando taleta kana borong na Radio Fiji One singa toka mboleta ni station ni alumatu. Ando taleta kabale una borong na Radio Fiji One station ni alumatu elo toka. Ando taleta kabale una borong na Radio Fiji One mandi na station ni alumatu. Au tu ko korbo ando borong lewe na station ni alumatu na Radio Fiji One. Ando borong na Radio Fiji One na station ni alumatu na mandoi tele. Na Radio Fiji One nandu mo ibiti na bonga ni BNN.